ndagusuhuje wowe wahisemo gukurikira Red Blue JD. Wahisemo neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mugabo wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Gusa akaba yaraje kweguzwa kuri uwo mwanya mu mwaka wa 2018. Uwo ni Jacob Zuma, umugabo wagiye ukunda gushinjwa ibirego bya ruswa byaje no kumugeza kure bikarangira yeguye. Jacob Zuma kuva ageze ku butegetsi kugeza yeguye, hari ibintu byinshi cyane byaranze ubuzima bwe ndetse n'ibikorwa yakoze nka perezida. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitangaje byaranze ubuzima bwa Jacob Zuma, byaba ibyo yakoze atari perezida ndetse n'ibyo yakoze yaramaze kuba perezida cyangwa se nyuma yo kwegura. Iki kiganiro mugiye kukigezwaho nanjye Oscar Dushime. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Jacob Zuma ni umunyapolitike wo muri Afrika y'Epfo, akaba yarabaye perezida wa kane wa Afrika y'Epfo kuva mu mwaka wa 2009 kugeza ubwo yeguraga muri 2018. Gusa mbere yuko dukomeza, reka tubanze turebe gato ku mateka ye mbere yuko aba perezida wa Afrika y'Epfo. Jacob Zuma yavutse ku itariki 12 z'ukwa kane mu 1942, avukira ahitwa Kandra mu ntara ya Natal. Papa we yari umupolisi, akaba yarapfuye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ubwo Zuma yari afite imyaka 5 gusa. Nyuma y'urupfu rwa se, mama we yahise atangira gukora akazi ko mu rugo. Jacob Zuma yinjiye muri politiki afite imyaka 17 gusa ubwo yinjiraga mu ishyaka rya ANC ryarwanyaga politiki y'abazungu ya apartheid aho muri Afrika y'Epfo, aho hari mu mwaka wa 1959. Uyu mugabo yanabaye vice perezida wa Afrika y'Epfo kuva mu mwaka wa 1999 kugeza mu mwaka wa 2005. Ku itariki ya 18 z'ukwa 12 muri 2007, Zuma yaje gutorerwa kuyobora ishyaka rya ANC ryari riri ku butegetsi kugeza na n'uyu munsi rikiri ku butegetsi. Zuma yaje gutorerwa kuba perezida wa Afrika y'Epfo mu matora yabaye mu mwaka wa 2009. Ni umwanya yabayeho kugeza muri 2018 ubwo yeguraga ku gitutu cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'ishyaka rye rya ANC kubera ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu yashinjwaga. Reka noneho turebe ibyaranze uyu mugabo nyuma yo kugera ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo. Akijya ku butegetsi muri Gicurasi 2009, yahaye icyizere abaturage ba Afrika y'Epfo, cyane cyane abakene, abasezeranya kubateza imbere. Gusa icyo cyizere cyagiye kiyoyoka nyuma y'ibyaha bya hato na hato yagiye ashinjwa birimo imyitwarire itari myiza, dore ko yanavuzwe mu byaha by'ubusambanyi. Gusa byaje guhumira ku mirari bigeze ku byaha bijyanye na ruswa. Byanavuzwe ko ibyemezo bimwe na bimwe byafatwaga muri guverinoma ye byabaga bihagarikiwe n'inshuti ze zo mu bucuruzi zakoraga ibishoboka byose ngo ibiba byose bibe mu gushaka kwazo. Aha havugwa cyane umuryango w'abaherwe bafite inkomoko mu Buhinde uzwi nka Gupta, bafite ibikorwa bikomeye birimo inyubako izwi nka Sahara iri Johannesburg, inyubako ibarirwa muri miliyoni 3,400,000 by'amadolari ndetse n'izindi nyinshi ziri mu mujyi wa Cape Town. N'abagabo bari barinjiriye ubutegetsi bwe bagashyira muri guverinoma umuntu bashaka babona ko azarengera inyungu zabo. Urugero ni nk'aho muri Werurwe muri 2016, minisitiri w'imari wungirije muri Afrika y'Epfo witwa Mcebisi Jonas yavuze ko umwe mu bagize uyu muryango muri 2015 yamubwiye ko azamuzamura akamushyira ku mwanya wa minisitiri. Wahoze ari minisitiri w'imari muri Afrika y'Epfo Pravin Gordhan bivugwa ko yirukanwe kuri uyu mwanya ku itegeko ry'abaherwe b'Abahinde bamaze igihe kinini muri iki gihugu. Byavuzwe ko yari yagaragaje ko bagize uruhare mu ihererekanwa rya miliyoni 490 z'amadolari mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi ngo nibyo byatumye bakora ibishoboka byose kugira ngo bamuvane kuri uyu mwanya we. Reka noneho turebe bimwe mu bintu bitangaje kuri Jacob Zuma, haba ibyaranze ubuzima bwe kuva akiri muto kugeza uyu munsi. Abenshi tumuzi ku mazina nka Jacob Zuma, ariko nyamara hari irindi zina rye ritakunze kuvugwa cyane kuko ari izina akomora mu bwoko bwe gakondo. Iryo zina ni Musholozi. Ikindi wamenya nuko Zuma akiri muto atigeze agira amahirwe yo gukandagira mu ishuri bitewe nuko yabaga ari gufasha mama we wakoraga akazi ko mu rugo kugira ngo babashe kubaho. Nyuma y'urupfu rwa mama we, yafashe icyemezo cyo gutangira kwiyigisha gusoma ndetse no kwandika ururimi rw'Ikizuru ndetse atangira no kwiga izindi ndimi z'amahanga.
ni umwe mu bazuru bavuga indimi nyinshi kuko abasha kuvuga indimi nk'igifaransa, igiportuge, ikirusiya ndetse n'igiswahili. Ese ibi wari ubizi? Mu mwaka w'igihumbi 1963 Jacob Zuma yinjiye mu mutwe w'ishyaka rya gikomuniste ryitwa South African Communist Party. Ubwo yari ari muri uwo mutwe yafashe imyitozo ya gisirikare yahabwaga n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nyuma yaho yaje kwinjira mu mutwe wa ANC wari ushinzwe ubutasi aranawuyobora. Jacob Zuma winjiye muri politiki akiri muto. Yinjiye mu ishyaka rya ANC mu mwaka w'igihumbi 1959 afite imyaka 17 gusa y'amavuko nkuko ntari nabikubwiye. Mu mwaka w'igihumbi 1963 yaje gufunganwa n'abandi 45 bashinjwa gushaka guhirika guverinoma y'iki gihugu yari irangajwe imbere n'ubutegetsi bw'abazungu. Jacob Zuma yakatiwe imyaka 10 y'igifungo aho yari afunganywe na Nelson Mandela. Ese ibi byo wari ubizi? Icyo gihe afunzwe yari umusifuzi w'ikipe y'umupira w'amaguru yitwaga Makana, yari igizwe n'imfungwa gusa. Ikindi wamenye kuri Jacob Zuma nuko amaze gushakana n'abagore 6 ubu akaba yibanira n'abagore be 4. Jacob Zuma yashakanye bwa mbere na Gertrude Sizakere Kumalo, bamenyanye mu mwaka w'igihumbi 1959 nyuma akaza gufungwa, ariko agifungurwa mu mwaka w'igihumbi 1973 bahise bibanira byemewe n'amategeko. Kugeza ubu uyu aracyari umugore wa Jacob Zuma, gusa ntibigeze babyarana umwana n'umwe. Nyuma kandi Jacob Zuma yaje gushakana na Nkosazana Dlamini Zuma, gusa baje gutandukana mu mwaka w'igihumbi 1998 bafitanye abana 4. Uyu mugore yaje kwinjira muri guverinoma y'iki gihugu guhera mu mwaka w'igihumbi 1999 ubwo yakimara gutandukana na Jacob Zuma ahita agirwa minisitiri imyaka 10 mbere y'uko uyu wahoze ari umugabo we aba perezida. Jacob Zuma kandi yaje gushakana na Kate Mantsho ukomoka muri Mozambique, babyarana abana 5 ariko aza gupfa mu mwaka w'ibihumbi 2000. Nyuma yaho nabwo Jacob Zuma yashakanye na Nompumelelo Ntuli mu mwaka wa 2008. Ubu bamaze kubyarana abana 3. Mu mwaka wa 2010 Jacob Zuma yongeye kurongora Tobeki Stasi Madiba, babyarana umwana umwe. Uyu mugabo uzwiho gukunda abagore cyane ntiyashyizwe kuko mu mwaka wa 2012 nabwo yashakanye na Gloria Bongekile Ngema mu bukwe bwatashywe n'abandi bagore 3 ba Jacob Zuma. Uyu nawe bakaba bafitanye umwana umwe w'umuhungu. Ikindi abantu benshi batamenye kuri Jacob Zuma nuko umwe mu bagore be yigeze gupfa yiyahuye. Mu bagore bose ba Jacob Zuma yagiye ashakana nabo byemewe n'amategeko, umwe niwe batandukanye naho undi yapfuye yiyahuye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Uwo ni wa wundi nababwiye witwaga Kate Mantsho wakomokaga mu gihugu cya Mozambique, ari nawe mugore babyaranye abana benshi dore ko babyaranye abana 5. Uku kwiyahura hari ibinyamakuru byagiye bivuga ko kwaba kwaratewe nuko uyu mugore yananiwe kwihanganira imico y'Abanyafurika y'Epfo ndetse n'uburyo umugabo we yakabyaga gukunda abagore cyane. Ese wari uzi ko Jacob Zuma yigeze gushinjwa gufata ku ngufu umugore wari urwaye sida? Ibi byabaye mu mwaka wa 2005. Jacob Zuma yarezwe icyaha cyo gufata umugore ku ngufu. Uyu mugore wari ufite imyaka 31 y'amavuko, akaba ari umukobwa w'imwe mu nshuti za Jacob Zuma, kandi Zuma yarazi neza ko arwaye agakoko gatera sida. Gusa Jacob Zuma yemeye ko yaryamanye n'uyu mugore, ariko avuga ko atamufashe ku ngufu ahubwo bari babyumvikanyeho, naho ibyo kuba arwaye sida byo yavuze ko baryamanye nta gakingirizo, ariko ngo ko yahise yoga bakimara kuryamana kugira ngo yigabanyirize ibyago byo kwandura. Gusa ibi ntibitanga icyizere cyuzuye cy'uko yaba ataramwanduje. Tariki ya 8 Gicurasi muri 2006 urukiko rwo mu mujyi wa Johannesburg rwaje guhanaguraho Jacob Zuma iki cyaha, ruvuga ko atigeze afata uyu mugore ku ngufu ahubwo ko bari babyumvikanyeho mbere yo kuryamana. Jacob Zuma kandi ibijyanye na ruswa ni inkuru yamukurikiranye kuva kera, inkuru azanahora bara bitewe nuko iri mu byatumye ava ku butegetsi. Jacob Zuma yakunze kuregwa ibyaha bitandukanye bya ruswa mbere yuko aba perezida, ndetse akenshi abareganwaga nawe bahamwaga n'ibi byaha ariko bagatanga ibimenyetso bimugira umwere,
bikarangira hanaguweho ibi byaha. Muri 2005 ubwo Jacob Zuma yari mu nteko ishinga amategeko anayoboye umutwe w'abadepite, yaje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru kuri ibi byaha bya ruswa, maze Thabo Mbeki wari perezida icyo gihe asaba ko yakwegura mu nteko ishinga amategeko, ndetse biranobahirizwa, yandika asezera ngo bye gukomeza guhesha igihugu n'ubuyobozi bwacyo isura mbi. Ingingo ya ruswa ni ingingo turi buze kwitsaho cyane kuko nibyo byamukozeho, bituma n'ishyaka rye rimushyiraho igitutu cyo kwegura ku butegetsi bwa Afurika y'Epfo. Ikindi wamenya kuri Jacob Zuma nuko kugeza ubu bitazwi neza umubare w'abana afite. Jacob Zuma ntaterwa isoni no kwerekana ko yikundira abagore mu buryo budasanzwe, dore ko uretse abagore 6 yashakanye nabo mu buryo bwemewe n'amategeko, yagiye anavugwaho kuryamana n'abandi bagore batandukanye. Ibi bituma n'umubare w'abana b'uyu mugabo utazwi neza. Gusa ariko ikinyamakuru The Telegraph muri 2012 cyabaruraga abana 20 b'uyu mukambwe, gusa nyuma yaho hari abandi bana yagiye abyara, harimo n'abo yabyaranye n'umugore we muto bashakanye mu mwaka wa 2012. Mu bandi bana b'uyu mugabo bazwi harimo nk'umwana w'umuhungu yabyaranye na Mina Shongwe. Uyu akaba ari wa mugore wamushinjaga kumufata ku ngufu, ariko undi akavuga ko babyumvikanyeho. Hari abandi bana 2 b'abakobwa kandi yabyaranye n'umucuruzikazi witwa Priscilla mu mwaka w'1998 no muri 2002. Hakaba n'abandi bana 3 batazwi neza amazina ya ba nyina. 2 muri bo, nyina akaba ari umugore wo muri Johannesburg, naho undi umwe akaba yaramubyaranye n'umugore wo mu mujyi wa Richards Bay. Kugeza ubu aba bana bose bavugwa kuri Jacob Zuma usanga bakaba 25, ariko umubare nyawo ntibyoroshye kuwumenya bitewe n'uko yagiye abyara ahantu henshi hatandukanye. Ese wari uzi ko Jacob Zuma yigeze kwamagana abaryamana bahuje ibitsina bikamugeza kure? Mu ijambo yavuze ku itariki 26 Nzeri mu mwaka wa 2006, Jacob Zuma yavuze ko abaryamana bahuje ibitsina, ubwo ndavuga abagabo ku bagabo cyangwa abagore ku bagore, ari umuvumo ku gihugu cyabo, bakaba n'ibirumbo ku Mana. Mu magambo ye yagize ati, mu mabyiruka yanjye nta mutinganyi washoboraga kungera iruhande kuko ntari kumukubita rwose. Ibi byatumye yibasirwa cyane kuko iki gihugu bivugwa ko kiri mu bifite abaryamana bahuje ibitsina benshi muri Afurika. Baramutuka koko, bamwotsa igitutu, maze aza gusaba imbabazi, avuga ko hari n'abatinganyi bakunda igihugu kandi bagifashije kugira ubwigenge, anashima uruhare rwabo mu kubaka igihugu kitagendera ku ivangura. Jacob Zuma kandi yigeze gutanga undi mwanzuro udasanzwe ku kibazo cy'abakobwa batwara inda bakiri bato. Umuti yabonye ukwiye gutangwa ku kibazo cy'abana b'abakobwa bo muri Afurika y'Epfo batwara inda bakiri bato nuko udukingirizo twakwirakwizwa mu bigo, kandi umukobwa utwaye inda akajya yamburwa umwana we, hanyuma agasubizwa mu ishuri, agategekwa gushaka impamyabumenyi y'ikirenga izafasha kurera uwo mwana. Iki nacyo ni icyemezo kitavuzweho rumwe n'abaturage ba Afurika y'Epfo. Jacob Zuma yemeza ko ishyaka rye rya ANC rizakomeza kuyobora iki gihugu kugeza Yesu agarutse. Ishyaka rya ANC ari naryo riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo, niryo shyaka rigaragaza imbaraga cyane kandi rifite amateka akomeye muri iki gihugu. Ni naryo intwari y'iki gihugu Nelson Mandela yabarizwagamo, kandi yanarwaniyemo intambara ikomeye iganisha igihugu ku bwigenge. Jacob Zuma abona ko iri shyaka ryahawe umugisha ku buryo rizayobora iki gihugu kugeza Yesu Kristo agarutse. Zuma yagize ati, Imana yaduteguriye kuzayobora iki gihugu kuko ari twe shyaka ryahawe umugisha n'abapasiteri ubwo twatangiraga. Ni ishyaka rifite n'umugisha mu ijuru, niyo mpamvu tuzayobora kugeza Yesu agarutse. Ikindi wamenya, umwe mu bagore ba Jacob Zuma byavuzwe ko yamuciye inyuma, ndetse nyuma bivugwa ko yamuroze. Nompumelelo Ntuli washakanye na Jacob Zuma muri 2008, byavuzwe cyane ko yamuciye inyuma akaryamana n'umwe mu barinzi ba perezida. Gusa ibi byavuzwe Jacob Zuma atari mu gihugu, ubwo yari yaragiye mu Buhinde yajyanye n'umugore we wa kabiri.
ahagarukiye yirinze kugira byinshi yabivugaho. Uyu mugore ariko yaje no gukomeza kugirana ibibazo na Jacob Zuma, ndetse binavugwa ko ngo yaba yanajyaga amuha inzaratsi. Ikindi kintu cyatangaje abantu benshi kuri Jacob Zuma ni inkuru yasohotse mu mwaka wa 2019 nyuma y'umwaka umwe gusa yeguye ku butegetsi. Mu mwaka wa 2019 nibwo byatangajwe ko uyu mugabo agiye gukora album y'indirimbo za gisirikare. Jacob Zuma yayoboye iki gihugu cya Afurika y'Epfo imyaka isaga 18, akaba yaravuye ku butegetsi yeguye mu mwaka wa 2018. Ariko se byagenze gute kugira ngo uyu mugabo afate icyemezo cyo kwegura ku butegetsi? Jacob Zuma yari amaze imyaka itari mike ashinjwa kurya ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu ndetse no gukoresha amafaranga y'igihugu mu nyungu ze bwite. Ibintu byafashe indi ntera mu mpera za 2017 ubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye kumwotsa igitutu bamusaba kwegura akava ku butegetsi. Byaje kugera n'ubwo ishyaka rye rya ANC byatangiye kumukuraho amaboko, bamukura ku mwanya wo kuyobora ishyaka mu mwaka wa 2017 batora Cyril Ramaphosa. Uko iminsi yagiye ishira, abaturage bakomeje kwigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Zuma. Icyo gihe ishyaka rye rya ANC naryo ryatangiye kumwotsa igitutu gikomeye rimusaba kwegura mu maguru mashya. Icyo gihe Zuma yihagazeho ababera ibamba avuga ko adashobora kwegura kuko nta cyaha yishinja cyatuma yegura. Icyakurikiyeho nuko ishyaka rya ANC ryahise ritumizaho inama y'igitaraganya. Abagize komite nshingwabikorwa y'igihugu muri ishyaka rya ANC bagera ku 107 bahise bakora ibiganiro by'amasaha 13 yose, babisoza banzuye gukura ku butegetsi Perezida Jacob Zuma. Igitutu cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'ishyaka rya ANC Zuma ntiyabashije gukomeza guhangana nacyo. Nyuma y'umunsi umwe gusa avuze ko adashobora kwegura, yaje gufata umwanzuro ukomeye, umwanzuro wo kwegura akava ku butegetsi burundu. Hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri muri 2018. Mu ijambo Zuma yagejeje ku baturage ba Afurika y'Epfo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu, yagize ati: "Nta buzima buzatakara kubera izina ryanjye, ndetse na ANC ntizigera icikamo ibice kubera izina ryanjye." Yakomeje agira ati: "Nubwo ngiye, nzakomeza gukorera abaturage ba Afurika y'Epfo hamwe na ANC, umuryango nakoreye ntizigama ubuzima bwanjye bwose." Nyuma y'umunsi umwe gusa yeguye, ni ukuvuga ku itariki 15 z'ukwa kabiri muri 2018, nibwo abagize inteko ishinga amategeko bari kumwe n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga bateranye mu rwego rwo gutora ugomba gusimbura Jacob Zuma, maze batazuyaje bemeza ko ari Cyril Ramaphosa ugomba guhita aba perezida. Nyuma yo kuva ku butegetsi, Jacob Zuma yatangiye gukurikiranwa n'inkiko zo muri Afurika y'Epfo kubera ibyo byaha bya ruswa ndetse no kunyereza umutungo wa leta no kuwigwizaho akawukoresha mu nyungu ze bwite. Ngayo nguko ngibyo bya Jacob Zuma wokejwe igitutu n'ishyaka rye ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikarangira yeguye. Kugeza ubu iki gihugu cya Afurika y'Epfo kiyobowe na Cyril Ramaphosa wahise amusimbura ku butegetsi. Iki kiganiro cyacu twibanze ku byaranze uyu mugabo ku butegetsi ndetse n'ibintu bitangaje byaranze ubuzima bwe abantu benshi batari bazi. Nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kugikurikira kuri Red Blue JD. Ngiye wakikugezagaho nitwa Oscar Dushime. Naho utaha, Imana ibarinde. Wifuza ko umwana wawe yagira uburere bwiza, abamubonye bose bakakubaza ishuri yizemo? Mu mashuri yose wamenye, kuri ubu hari rimwe riri kuyasumba. Iri nta rindi ni International Technical Schools of Kigali, ariryo ITS mu magambo ahinnye. Ni ishuri rifite amashami atuma ari ishuri rigezweho kandi abaryizemo bagasohoka ari inzobere muri aya mashami.
Aya mashami ni tourism aribwo bukerarugendo, hotel operations ariyo micungire n'imikorere y'amahoteli, ndetse na computer technology systems ariryo koranabuhanga rya mudasobwa. Abanyeshuri biga muri ITS Kigali, ishuri ribashakira stage mu bigo by'ubukerarugendo, amahoteli ndetse n'ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye mu Rwanda. Abarangije ari abambere muri ITS Kigali, iri shuri ribashakira akazi. Akarusho nuko binyuze mu mikoranire iki kigo gifitanye n'ibigo mpuzamahanga byo hanze y'u Rwanda, baguha certificate zikwemerera gukora muri buri gihugu cyose cyo ku isi n'ayandi masomo wongeye gufata. Waduhamagara kuri telefoni arizo 078 677 463 kane cyangwa se 0782 850 591. Iri shuri rikaba riherereye ahantu heza cyane mu karere ka Gasabo, ahangani mu murenge wa Ndera ku muhanda kaka 3 ST. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.